برادران دوستان عزیز، همه ما آدمایی که بلیط خریده که چی گفتنیم بسیار نوارها را دیدیم در یوتیوب که میگه بلیطاشون سوختگی ای، بلیطاشون سوخته ای، پرواز کردن نتونستن. خیلی پرواز اجازت نشیده ای، نتونستن که پرواز نکردن. نه که بلیط های یگان کس نسوخته ای، این نمیسوزد. ای که جایی که خریدگی هم میتونن بران وزورت کنن، سومشونه بگیرن. اگر سری وقت هم نکردن وزورت، دیرترک سوم شود، وزورت میکنن، سومشونه میتن. یگان майда саросима нашаванд. бисёр ҳами гапи шайтонӣ, гапи дурӯғ чӣ дар кора мисол овоза мекунанд ки билетҳои одамо сӯхтаи сумошона надоданд. имена ма худам дар як каса кор мекунем, ягон одами мо билеташ насӯхтаи ҳамашон возврат карда гирифтаистон сумошона. кадомиш ки намешавад, сабр мекунад, дертарак сумша мегирад. боқӣ чӣ гуфтанем, сарбаланд бошен, ҳама каса хурсанд бошен, саросима нашин, хайси равно мерин дар Тоҷикистон 14 рӯз маҳкамтон мекунанд. дар ютуб видеош ҳастаи чӣ хел азобай. як моҳ гапе нест, ждат кунед, ай моҳи май борес аст, ай моҳи май раҳоӣ мешавад. ҳозирам ҳастаи Тоҷик Air меравад ай Домодедово, ина одаморо бурдесай хелаша, не ки ждат кунед моҳи майда баъд ба озодӣ ба нағдӣ мерен. ҳозир мерен 14 рӯз карантина маҳкамтон мекунанд, азоб мекашед, мегардед. хай худо нигаҳбон боша ҳамата.